sad to kao snima. Aha, ok. Ja se nadam da snima. Svjetli crveno valjda snima. Onda valjda snima, onda dobro. Čekaj da se ja namjestim, da si dam nekakvu poziciju. Dobro. I znači sad bi tu bil taj nekakav intro, kao... Može. I onda sam Znači to bi išlo kao pozdrav ekipa. Dobrodošli u još jednu epizodu Opet Auti. Danas je sa mnom Božo Wolf iz Depressed Clutch, The Old School Cars Group, ili u biti čini mi se da je bilo jedno vrijeme verzija The Old is Cool Car Group. Da. Ali se to nekak, ljudi nisu skužili tu poantu, pa... A evo, nekolicina nas je. Da, manjina, nažalost. Ali dobro, ajde, nema veze. U svakom slučaju, stari auti jesu cool, uvijek tako. Naravno. Tako da evo. U svakom slučaju, di ćemo krenuti? Možda da krenemo, znači, zaka je uopće nastala Depressed Clutch grupa? U biti nastala je 2017. 2017, tako 1.4. Da. Vidiš? Kao Depressed Clutch bez nastavka. Prvo je nastala samo Depressed Clutch. U biti prvo sam stranicu napravio, onda sam skužio da stranicu zapravo da reach i te spike sve, da dosta to ljudi zapravo ne vidi i da to dosta treba da vremena da prođe. Onda sam u biti prebacio na grupu i grupa evo ide i dalje i funkcionira. Da. Mislim da je bolje, ljudi više onda i funkcioniraju i vide i komentiraju. Aktivnije je to sve skupa. Da. Mislim pa sad je u biti grupa je dosta narasla kroz zadnjih, pogotovo zadnjih godinu dana. I u biti primarni jezik u grupi je engleski, ne? Pa zapravo da. I puno je vanjskih članova. Pa da, negdje čak polovica. I to uvijek se nekako dvoumimo, da bude hrvatsko, da napišemo i hrvatski i engleski. Pa ne znam, na kraju vidim da funkcionira ovak dobro, pa sad... Pa u biti sve automatski prevodi Facebook sad po novome već, ne? A i to sad ima translator ko treba, ko ne kuži. A mislim jako je puno ljudi ovih koji su vanjski stvarno imaju i jako dobre aute i dobrih znanja. Pa mislim da nama dobro dođe da vidimo nešto, da naučimo od njih. Malo da vidimo kako druge scene funkcioniraju iz drugih krajeva. Upravo to. A i cijela poanta grupe je zapravo da nešto vidimo i naučimo. Zato i pišem tolike tekstove, auti i to što ne znam koliko ljudi zapravo čita. Do toga još nismo čita. došli, ali da, i to je u biti. Biti razlog zake sam te ja zval Sim su upravo ti tvoji članci u autima, zato jer ja sam te zval kao tvoj fan, sam te pozval u biti. Da ti imaš tu grupu, ali u biti tvoja grupa je jedno od rijetkih mjesta na Facebooku gdje ja znači redovito idem pogledat kad ima novo. I redovito gledam da li si ti stavil neke novo, jer mi je uvijek zanimljivo kaj stavljaš. I to su mi onak alternativne novosti iz svijeta automobila. Znači nije nova Rimčeva Nevera glavna vijest, nego ti nađeš neki obskurni auto iz 60-ih koji ja nikad nisam vidjel i članak je o tom autu. I meni je to onak, di si ga skopal? To je neka poanta u biti. Svaki dan kopam nešto, tražim baš neke rijetke auto ili nešto, ili čak neki auto koji kao svi znamo, ali u biti ne znaš pola informacija o njemu ili kak je nastao ili nešto onak. Cijela ta neka poanta je baš to da naučimo nešto novo. To biti ja naučim pa onda i ostali. I podijeliš s nama svima ostalima, da. Upravo to, zapravo dosta jednostavno. Kako to u biti, kak nastaje taj tvoj članak u biti? Ideš nešto nasumično ili... Krene nasumično ili se u glavi sjetim nečeg ili tražim jedan auto pa nađem nešto sasvim deseto. Pa recimo, ko sad ova Lancia Hyena. Neko je bio spomenuo samo neko komentaru i onak, ja sam uopće zaboravio. Čuo jesam, znao sam da u Alfa SZ nekak nastoji taj auto tu negdje tih godina. I on rekao, idem vidjeti onak. Gle priču, baš je cool onak. Tak nekako u biti to nastaje. Kako, različiti načini. Ili nešto vidim na cesti ili se sjetim ili... Nemam pojma. Da, redovito u grupi stavljaš i u biti slike sa svojih šetanja. I uvijek su isto neki onak zanimljivi auti. Onak. Već sam onak rekao, na kojim ti to rutama ideš, di su svi ti auti toliki skriveni. Onak, ti uvijek najdeš neke po kvartu. Onak. Znaš kaj, najgore, u biti svako od nas bi mogao malo, samo da se osvrneš oko sebe. Najgore kad tipa ne znam, da ti stoji, da susjed ima Eclipse ili tak nešto, to stoji onak
ali tebi je, ti ga vidiš svaki dan, tebi je to normalno, onak. To šeraš u grupu, gledaj kaj ova ima, znaš. Da, u biti tebi je već to onak normalni auto koji pri susjedu već dugo stoji. Da, Mislim, pa onak, ne tebi osobno, nego bilo kome, a u biti je zanimljiv kad... Da, u podsvijesti je onak, znaš, tebi je to bez veza, a neko onak gleda, wow, fakat cool. A sad mnoge te aute kaj slika onak su napušteni i to je onak, si mislim u jednu ruku ako neko hoće potraži informacije neke... Da se te aute spasi. Da, pa upravo to. Mene srce boli za svako koji tak stoji zaboravljen. Mene isto. To mi je onak najveća žalost. Onak kužim, ali mi je onak žal. Da. Žal mi je onak da vidim tak zaboravljenog. Tak i meni. Mislim, da imam recimo neograničeno novaca i šlepu. To onak sve bih svuko doma spašavao, ne znam, prodat nekom koga hoće, ko da bi to htio onak ili ne znam. Samo da ga vozi, uvjet je da ga vozi. Upravo to. Da ne stoji jedan auto, da se ne koristi, jer ne znam, svaki auto po meni pa sve cool, svaki ima neku svoju namjenu. Nije sve ni u hrpi konja ili nešto, nego ne znam, karakter auta više zapravo. Da, i svaki auto može biti u određenim uvjetima zabavan. Upravo to. Ne mora biti hrpa konja da bi auto bio zabavan. Definitivno ne. Jedna Corsa 1.2 na malim i uskim zavojima i tekak može biti zabavna i imaš dojam da je to puno luđe vozilo nego kaj je. Da. Ili recimo kad smo išli VRC pratiti sad, ja se ganjam sa Mondeom napred, a iza friend sa Kanguom i u Kangu se toliko zguštao je predobro. Di vi kad pomisli za Kangu da može biti zabavano. I tekak. Puno je tu u rukama vozača, isto. Ne samo u... To je volja za treningom, onak na kraju krajeva, da hoćeš vježbati i naučiti bolje voziti. Da. Ali to je dosta i praksa na kraju krajeva. Da, upoznavanje i s vozilom i sa svojim mogućnostima i mogućnostima svog auta. To je cijela poanta onak na kraju krajeva. Da. Zato je zabavno. Da se vratimo na grupu tvoju. Ja sam te htio pitati, znači... Kako je uopće to sve krenulo? Ti si znači napravio si prvo stranicu, onda si to nastalo kao grupa. Da. I kaj prvo friendovi entuzijasti ili si odmah krenuo nešto kao šire? Nešto, jer... To je bilo, u biti bio sam Ford klub Hrvatska onaj bio sam tamo i to je bilo dosta onak, a ne znam, ko je svaka autogrupa kod nas, pomalo i toksično, ne znam, okolo ekipa i ne znam, sve skupa prilično ograničeno. Onaka. Meni nije samo jedna marka autio, nego stvarno volim sve aute i sve je to cool. I nekako da to objedinimo i znao sam dosta ljudi izvana koji imaju svakakve zanimljive aute, nekako onda sam dodao što ljudi koje ja znam, što je izvana. I tako je u biti nastala grupa. I sve skupa kad se to zarolalo i ljudi objavili svoje aute i tako je jednostavno nekako krenulo svojim tokom. Da, baš se to super vezano baš kaj se tiče, to je kod Depressed Clutch grupe. Baš sve je prihvaćeno, full je uvijek ta neka atmosfera ležerna i nisam nikad naletao na te neke, kak veliš, toksičnosti i neka nepotrebna prepucavanja. To je dosta brzo rješavamo. Aha, znači ali zapravo rijetko jako. Da baš ne znam kako sam ja uspio, ali osobno nisam naletao onak na neke... To i tamo. Za to vrijeme kad jesam u grupi nisam naletao sad na neke drastično da bi rekao kaj zakaj sad to. Da, ali to i tamo zna biti neka, ali nije često. Ali inače atmosfera je nekako u grupi baš. Sad, samo po sebi nekako uspjelo nastati da sad ne znam, sam ja to prenesao svoju neku filozofiju i način razmišljanja pa sve skupa. Sigurno i to ima veliki dio utjecaja na to sve skupa. Da, ali opet, a mislim i ljudi su, to su svi su, ja ne znam da nije baš ultra... Da, baš je dobra ekipa i otvorena i vidi se da su ljudi onak pravi entuzijasti. To. Baš ali velim, ti si tu utjeca kad normalno i ti tvoji članci i stalno stavljaš neke videe s autima i to i nekako kad bi rekli, kroz to prezentiraš svoju viziju. I onda ljudi kojima je to bilo zanimljivo su se više automatski možda i aktivirali i dovukli još takvih ljudi. Pa da, samim time, da zapravo, tu mnogi
mislim, danas, prijatelji, evo kad se s prijatelja doveli su svojih poznanike, prijatelja koji su stvarno imaju veliko znanje i super aute, tako da sve skupa, onak, kad se to sve spoji, nastala je odlična grupa. Onak, puno dalje od svakog mojeg očekivanja. Ja zapravo nisam imao neka očekivanja kad sam grupu napravio, to mi je bila najbolja fora. Nego je to jednostavno tak se dogodilo. Pa baš mene je friend ubacil u grupu i onak, stavio me u grupu i još mi je bilo fora mi je ime bilo u biti, to te isto moram pitati. I onda kad sam videl malo svako toliko, nisam prvo visel, nego tu i tam pokaže ti u newsfeedu neki post iz grupe. I onda baš ti tvoji članci. Zbog toga sam, kako bi rekli, ostal. Ostal kao počeo aktivnije pratiti grupu. Jer mi je naletel jedan, kao fora, zanimljivo. Pa mi je naletel onak drugi, di si ovo skupa, kaj je ovo sad, znaš I onda nekak sam sve više sam počeo gravitirati. Na kraju uz kadet C grupu, ovu di sam radi svog auta, je u biti sam najaktivniji da pratim. Nisam nigdje aktivan, ja sam samo voajer. Najaktivniji sam još u toj tvojoj. Zato mi je onak je bilo, sam htjel da ti malo kopam po glavi, da čujem. Može. Jer ti drugo možda ja skužim nešto. Zake sam ja uopće tak napravio, ne znam ni ja sam. Da, zaka ime depressed klač? Pa, u biti, stvarno ne znam, zvučalo mi je fora, a u biti, depressed, u biti antidepresivna grupa, ne bi zvučalo tako fora da je antidepressed klač. Tako da ovo bolje zvuči. Samo na početku je bilo dosta problema, stalno su se prijavljivali da bi se učlanili ove neki. Koji su stvarno bili bolesni, depressed? Da. Ja sam mislio da je depressed grupa. Ja frajer posta nešto, raš, tako, aj ti vanje. Negdje drugdje. Mi imamo svoj način za liječiti depresiju. Tako. Iako biti meni je i fora u biti zato jer onak većina tih autogrupa, sve to onak nekako uvijek vezano uz gas. Znaš, da. Car Throttle, Top Gear, Fifth Gear, sve onak nabrijano. A depressed klač u biti otpušteno kvačilo bi onak još isto veća fora jer u biti krenuli smo. Da. Prvo, od čega sve kreće od toga da prvo otpustiš kvačilo da kreneš. Da. Tako da u biti ima i tu neku dodatnu spiku koja mi je isto bila fora u cijelom imenu. I baš zato jer nisi išao onak tipično na pun gas. Ne, na gas nego. Bomo lagano krenuli. Da. To mi je baš onak bilo fora u biti u cijeloj spiki. To je dobro, grupa je stvarno nekako krenula je tim nekim svojim tokom i baš se posložile se kockice na kraju krajeva da puno dalje od očekivanja. Onda još kad smo napravili meeting koji isto bio onak čisto za zanci, hajmo se naći onak. Na kraju je došlo toliko ljudi i tako dobra atmosfera isto bila. Ta atmosfera iz grupe se prenijela na meeting. Svako sa svakim druži i priča bez obzira koja je marka, koji auto voziš. Si došao na Čeličanama, imaš fakat sređen auto, svi smo tamo skupa i zabavljamo se. Kako bi trebalo biti? Tako bi trebalo biti. U biti to je neka poanta zapravo po meni. Autogrupa svaka bi zapravo tako trebala biti. Jer svi smo mi entuzijasti sad. Jel ti briješ na Opela, ja na Forda, ti na Alfu, Hondu. Pa kaj ima veza na kraju kraju? Svi mi volimo aute. Da. Samo taj jedan neki voliš malo više od ostalih zato jer je tvoj, a u biti svi mi volimo aute. Baš u tome je cijela spika. Pa da. I to mi je baš i u biti, to je najviše kaj me i privuklo u toj tvojoj grupi jer je baš je takva. Najbolje prezentira taj... Da. Da. Kako bi rekli, to micanje tih granica i prepucavanja. Upravo to. To je bilo nekako, da se to nadmaši, onak, jer stvarno previše u svakoj grupi svađa i čak i ovi koji su svi za istu marku, pa na kraju kraja oni među sobom imaju svoje svađe i podbadanja. Pa ne znam, nepotrebno je to. Stvarno bi trebali svi više biti. Stolike stvari koje se događaju i ovako svakidašnjem životu i depresivne stvari, pa eto onda idemo. To bi nam treba biti neki bijeg. Pa da, što na kraju krajeva je, pa kad se odeš negdje vozit, guštac, naći se s ekipom, fora tome da si happy dok to radiš. Sad. Da. Osim psovat u garaži ili kad se boriš sa nekim štafom koji ne ide.
I to je dio tog lijepog iskustva. Pa na kako kraju krajeva je ražičani, te poslije se smiješ tome. Niš drugo, ti se živciraš dole, friend ti vani stoji i smije ti se. Nekom je u svakom slučaju zabavno. Definitivno. Da, kad si rekao Fordovi, to vidiš odmah ovoga. Znači, ti si mi s Fordovima, sa Sierrama, to Sierre su u biti tvoj... Da, Sierra je moj kriptonit. tvoj omiljeni otrov. Je, Sierre, viš što je jako zanimljivo, ja bi prema svemu zapravo trebao biti opelaš. Da, htio sam inače ukazati na to, ali ajde, krenul si sam, htio sam reći, pa kak se opela na Forda? Stari je imao B kadet, imao je Asconu, imao je C kadet. Evo, čovjek od dobrog ukusa. Da. Imao je Mantu. Čovječe. Čim je imao kadeta C za mene, dobe plus. Eto, ja sam najviše tog C kadeta sjećam. Sam bio razočaran. A pazi, Raždake. Razočaran, trebali smo ići na sankanje i on nije mogao speljati u brijeg. Ja smo se vratili doma. Zadnji pogon i lagani. A nije stari imao skill taj, očito naš. Trebali je probati ići bočno, onda bi došao. Pa da, dovoljno zaleta i onda... Ne znam, evo, ja te Sierre zadnji pogon vozim od kad sam položio, nikad nisam cementnu vreću morao voziti, osim ako sam vozio, baš da sam je vozio, ali ne zbog handlinga, ono. Znači, odmah prvi auto ti je bila Sierra? Da, evo što je bila fora, vozio sam iz Varaždina po staroj cesti do doma. Tako da, to i grana je bila sjebana naprijed. Čulo se ko avion, meni je to bio doživlja, bilo mi šteta popravljati. Tebi je bilo špica. Fakat bio for auto. I od onda sam ih imao jedno 7, 8, nema pojma. Dobar si. Par ih je završilo u Ciosu, naravno, znaš, ono, misliš da je trula loša, onda poslije skužiš kaj je zapravo truli auto. Mm-hmm. Ali dobro, definitivno legendarna naranča, taj auto mi je najviše žao. Auto je ostao u 2 godine bez poda skroz, ono. Bilo je na limariji kao zaštićena, ali jednostavno ne znam kaj se dogodilo. O Bože. Imao sam velike planove, već sam imao i Cosworth V6 spreman za ubacit. Oni Japan Racing felge koje su tak stavile brutalno. Mislio sam još malo ogolit interijer, polu kave staviti. Ali dobro, na kraju je naišla situacija tako financijska, sve se moralo rasprodati. Auto, nažalost, I Cosworth? I Cosworth. Dobro, znaš kaj? Trebao si bar njega sa strane ostaviti. Pa možda, ali završio kod mog dobrog prijatelja koji mi je radio na ovoj trenutačnoj Sierri koju imam, koja će nas ostati za uvijek. Kod njega je ostao taj Cosworth, on ga je raskopao do zadnjeg šrafa i slaže na novo i to ide u Caprija. Aj, super. I moje felge su kod njega isto i taj Capri će biti totalna brutala kad ga završi. By the way, taj moj friend ima 68 godina. Pravi entuzijast čovjek, stvarno. To je čovjek koji se nije predao. Nikad. Nikad ni neće, ja mislim. Ali auti koje on ima, motore kako slaže za aute, mislim, od starih mečki, to je stvarno brutala za vijeta. Zakon. A ti si ciljano išao prvi auto da ti bude Sierra ili je to bilo kao ono, idem kupiti Sierru na blef, pa se onda zaljubil u Sierra? U biti već nekako u srednjoj školi sam ja gledao Sierra da bi kupio Sierru, onako bila ono kocka ili Sierra, nekako htio sam zadnji pogon. Dobar izbor, slažem se, podržavam. To. Rekao kod BB-a, daš kaj, kad dođeš na drift i to nekako isfurano, znaš, sva ekipa uvijek, svi su brijali, kupit ću si kocku ako je htio zadnji pogon ili ćeš si kupiti Hondu. Da, ako na drift je najlakši izbor bil BMW. Da. I kaj se dijelova tiče i dovoljno snage out of the box. Da. Ja, mislim, to stvarno je. To, pošto mi cijenim i to su stvarno vrhunski auto. No, daleko od toga. Burez je imao E36 320, kupe, fakat je bio vrhunski auto, vrhunsko stanje. Vozio sam ga dosta, ne reći, ima nešto tu, ima nešto u BMW-u. Nek veliko kaj hoće, ima nešto u BMW-u. Iz ekipa hejta, ali dosta kod nas, ali to stvarno je jako dobri auti. Da. Ali eto, ja rekao, idem nekim drugim putem. Ja kako sam dosta po internetu tražio, kad sam bio Britanci kakve brije imaju, kako oni slažu te aute. Da, oni jako vole te Fordove, i Escorte i Sierre i to. Baš. To ono što oni sad rade, koje su to vrijednosti počeli, oni bubac cijene,
I to malo smiješno, iskreno. Nekad kod... Pa ali si vidjeli imaju sad one novi koji rade praktički? Na kaj misliš? Znači, gledao sam na... Onaj lik koji je bil u Fifth Gearu, ima sad svoj show na... Je on bil u Fifth Gearu ili je bil u Top Gearu? Uglavnom, jedan od tih dečki ima svoj show na YouTube-u, The Late Break Show. I uglavnom predstavljal je Ford Escort MK2, ali u biti novi auto. A to sam nešto na novo vidio. napravljen. Da. Znači, on se ne prodaje kao Ford Escort zato jer nije. Da, jer ne može i nije. Ali u biti je. Brutal. I u biti sve je delano na novo. Dobiješ novi auto. Da. Mislim, košta punku, ali dobiješ najbolje ke možeš dobiti iz tog svijeta bez da ideš delati to sam. Da. To je tako da kužim otkud dolazi vrijednost, ne, jer opet Da. svako od nas koji je malo šrafal znamo koliki je to posao. Pogotovo restauracije, limarije, kad se krene i onda pa kad je već rastepljeni, trebalo bi onda i ovo, pa kad već je šavan to, bilo bi dobro i ovo, a kad već to nikad ne bu gotovo. Nikad ne bu gotovo. Nabere se odmah i financijski, i vremenski, i živci, i sve. Fakat, slagat auto ko nije probao baš komplet. Ne znam bi mu preporučio da proba ili ne. A gle, ispit je to. Je. I za živce, i za upornost, i djelomično upoznaš kaj si za čovjeka. I ne samo to. Koliko možeš siliti. Poznaš i koliko žena, to je isto. Di su granice tolerancije. Da, i to svi dođemo i do tog dijela. A, da. Uglavnom, da. Sad, ćemo ovoj seriji kaj sad složio. Kako hoćeš, možemo i... Može. To je isto bilo, kako sam ostao bez narečja, sad rekao ništa, hoću sjeru složiti jednu, ali ovaj put rekao, ajde idem pošteno. Prvo krenuti od limarije da mi ne nestane auto odjednom, pa idemo dalje. Prvo dobru bazu najti. Da, i mogu reći, onda sam skužio da su to već ipak auti koje su neke godine su stigle i kak se kod nas baš i ne paze i sve su više manje radni auti nekako ili daily koji doslovno neko gazi dok ide i poslije će ga baciti. Bilo je jako teško bazu uopće naći. Pogotovo ako tražiš, prvo htio sam da je 2.0 motor, ajde neka oprema da je unutra. Jer onako, neka bazična, pa da se ja poslije opet ubacim prozore na struju i to, ne da mi se. Dobro, čim više toga u početku imaš ti lakše. Upravo to. I na kraju sam našao kod frenda Gia, full oprema, onako, mislim, pa da, u biti full. Jako rijetka je klima na njima, recimo. Ima klimu, ima, naravno, bazična oprema, servo i podizači, ali ima sva 4 podizača, što je na njima fakat rijetko, onako. Koje godište? 92. koji ja. O, zakon. Ti si 92. Ja sam 92. Mladić. Da, i sad, taj auto je stajao jako dugo kod njega, jedno 7 godina, da bi on skinuo opremu kao i stavio na svoju ovu jednu turbo kaj složio, ali na kraju to nikad nije napravio. Ko zna koliko auto prije stajao i ništa, ja sam ga pokupio od njega i sad krenuo je slagat. Prvo je bilo uopće problema sa papirima, jel? Aha. On je imao, papire je imao samo ostali su kod bivšeg vlasnika. I jedva sam našao frajera, frajer se skrivao u biti, nešto je odmurio, nešto sa murijom je imao problema. Jedva sam ga našao, frajer je napravio 3 kruga na parkingu oko mene, da uopće vidio sam ja sam našao. Ma da, takve spike. Da, i tražio neke pare za to, na kraju sam dal 3 glave, ajde daj mi te papire i eto našao. Ma, još ti je tražio pare. Da. I ajde, i na kraju krajeva dobio papire, čak cijelu povijest auto je zapravo puno toga korisnog sam našao, ali nije imao tablice. Aha. Tablice nije on odjavio auto, nego tablice vele, bacili, skupili, nemam pojma. Da, onda to moraš prijaviti gubitak tablica. S time sam imao dosta navlačenja, ali evo sad za druge koji hoće tak neke slagat, da se složiti, ali naoružite se živcima definitivno. Da se sve, samo je pitanje koliko ima živaca. Da, nisu čak ni novci u pitanju, nisam ništa skoro potrošio, neke biljege i to, ali živaca, šetnje, ali znaš kaj je najgore, kod nas cijeli taj sistem,
Ovi te šalju sa jednog šaltera na drugi, pa vele, odite, ne znam, bio sam u Heinzlove, pa vele, odite u policijsku postaju na našem kvartu negdje jeste, pa te ovi sa kvarta šalju opet u Heinzlovu, pa te ovi s Heinzlove tam. I ajde, uglavnom uspio sam to riješiti. I našao sam prve vlasnike od auta. Aha, super. I moramo biti njima još pokazati auto kad ga završi sad. Mi smo uvijek završeni auto, već je vozio. Killer me počeo zajebavati. Curi, imao sam doma 3 killera, svi puštaju gore nego ovaj. Tako da evo još, sad njega moram našafiti da bude za meeting spreman. Sad depress clutch meeting. Da, kad je da. Smo rekli u emisiji ili si mi prije mislim rekla? Da nismo, mislim da prije. 26. je u meeting. Ozlju. U Ozlju, u Viki Grill restoranu. Već tradicionalno. A valjda ću ove godine i ja uspjeti se dokuturati. Pa ja se nadam. Prošle godine, bilo bi lijepo. prošle godine, za vrijeme korone. Je. Bil je, ali kasnije bilka, ne? Da. Tak je nekak spika bila. Neka je bila. I to znam da sam radil, a prvu godinu čini mi se da je taman bil nakon kaj sam ja počel se pojavio u grupi ili kak je bilo, tak nekak. Nas ove godine da se onda vidimo. Niš drugo s Astrom se dokuturam, pošto je kadet sad ošao na slaganje. Biće to super. Ma, mora. Bitno da je stari auto, da ima karakter. Astra definitivno to ima. Sam definitivno zapravo kad gledaš, kaj nije, svaki stari auto ima karakter. Ima. No. To je ono kad ljudi vele kao, ja, ali neke to ovo tu ne vredi kvaka, a zaki ti se ovaj prozor ne da dići, kao ovo tam škripi, to je karakter. Da, to je karakter, doslovno. Ja to znam reći kad kupiš auto friško. I onda onih prvih mjesec dana kad sve to otkrivaš, i onda obavezno imaš i neki glupi kvar u tih prvih mjesec dana, to sad auto testira novog vlasnika. Znači on sad testira tebe koliko pratiš i kaj može očekivati od tebe. Koliko brzo boš ti složio toliko a znaš ono kad si entuzijastičan kad kupiš novi auto pa ti veliš, neke se klima u interijeru ili neki, ja vam to sredil, to nikad ne napraviš. Nikad. I ja sam sad s kadeta u biti na kraju umaknu s ceste jer dok god ga vozim svaki dan sve to kaj treba riješiti ne bom riješio. Da. Mislim, ja sam već sad 6 mjeseci sam ja vozio zvučnike na zadnjim sjedalima samo na kable spojene i bačene na zadnja sjedala i nikak da složim rupe u panelima i da ih ugradim. Voze se na zadnjem sicu, mjesecima. Daily i da je projekt ujedno, moja naranča je tak bilo, je zato uvijek izgledalo poluzavršeno i rastavljen auto u pola, ali se voziš i dalje. Može Daily biti projekt, ali može biti projekt Daily, ali ne može biti daily projekt. Da. Ali može projekt postati daily nakon kaj odradiš većinu toga kaj si mislio odraditi, pa ga onda voziš i održavaš. Da. Ali istovremeno slaganje i voženje je to, kogod to uspijeva, ja vam skidam kapu, to je pitanju volja, živci i sve i to svaka čast. Ali definitivno. Meni je u iskustvu uvijek bilo da sam na kraju samo vozi i tako dugo dok ga nisam stal, rastepel i da ga ne brem voziti i tako dugo nisam rješavao ništa. To je to, da. Sad kaj su sa Sjerom smo stali, jel? Sa Mitom smo stali, sa Sjerom smo stali. Di god dođeš nastaviti. Dobro. Ajmo onda sa Sjerom. Da, kad te papire riješili, onda smo išli dalje u biti. Imao sam momačku, išao sam skurit gume. Mm-hmm. Lijepo sam skurio gume, ali mi je Lightung otišao metalni pukaj. Onda sam u biti skužio koliko je to sve dolo loše. Aha. Onda je kod frenda bila kod Zlatka. On složio je nove Lightunge, skroz novi gumeni Lightuzi, tako kočnice su srežene. Super. Onda smo išli dalje do Rijeke, do mog prijatelja Nikole. On je slagao limariju i stvarno je jako dobar posao napravio i našao je, ne znam kako je uspio naći, našao je pragove i rubnjak je pocinčani od debljeg lima, stvarno vrhunska stvar. Super. Tako da limarijski je sad, to je to. I najzabavniji dio je onda bio, otišla je dole na šlepi, ali dalje, nazad sam se vraćao iz Zagreba, to jest iz Rijeke u Zagreb, to sam se vraćao sa raskopanim autom bez interijera, samo jedan sic. To je bio takav doživljaj, to je stvarno bilo predobro. To je bio odličan doživljaj, to je bila vožnja za pamćenje. Race spec. Da. To je išli smo
po staroj cesti sve i ono, par burnouta negdje i tako, baš zajebanci, ono, ne znam, roadkill style, ono, baš. To je to. Odlično, To je je bilo, to. odlično je bilo. A nakon toga ono, smo krenuli ozbiljnije stvari rješavati, kod mog frenda Mislava bila novi amortizeri, sve ova ramena i to sve u biti dole po ovjesu je novo. I onda najgori dio, to sam ja sjeba, jebi ga, lakirao sam ja sam doma. Trebalo je biti brzo gotova, kao bude mi je Rego za daily i onda smo je doma u dvorištu pofarbali onak u 11. mjesecu pod najlonom, ono, to se tak ne radi, ali eto. Ali dobro, pofarbal si ju. Pofarbao sam. I pofarbal si ju sam, nema veze. Da, pa čak, evo, mogu ti reći, mislim da bi drugi put farbat ću je opet, definitivno, pošto je neke stvari od body kita ću još dodavat, mijenjat. Imam zadnji RS branik, trenutno je serijski. Njega ću stavljat, pa Haubi je neki kit mi je popucao. Pa moram to onda, tak i tak, farbat ću opet samo. Cijelog. Da. Na kraju. Da. Najviše zato jer onak, mislim da smo više vremena samo uložili u pripremu i da sam iznajmio komoru i tak to, da bi zapravo čak dosta dobro ispalo. Ja sam zadovoljan sam s ovim kako sam bio napravio. Kako god da izgledalo, kako veliš, radio si sam i nešto si sa svojim rukama onak. Da, napravio. I onda je ona greška nekakva je greška koju si nekak ti napravio, na kraju ti je ta greškica koju vidiš sjećanje, a ne pa minus. Zapravo da, jer na kraju kraja bila cijela ekipa za jebancija. I... Baš to. Ne, i onak, ta mrvica tu, a to je onaj fucking komarac koji je bez leta dok smo već mislili da je sve gotovo. Da, ali to druženje, to projektu nastaje, mislim, to je nešto odlično. Frendovi ekipa, Buraz je pomogao, žena čak je brusila haubu i to pripremala za lakiranje. Onak. She's a keeper. Definitivno. Definitivno to, ako nisi oženil, odmah oženi. Već jesam. Znam, ali morao sam tako reći. Možda još jedno. Definitivno zasluže to. I tako, evo, to uglavnom auto je sad završen, praktički. A da, zaboravio sam reći, i interijer smo kemijski čistili. Mm-hmm. Mira sređivala, Mira, odličan posao napravila stvarno. I sicevi to su treba vidjeti. Bilo crni su sicevi bili. Inače su sivi onak. Bilo crno. Jer friend je nutra držali dijelove i koliko je dugo stajala, znaš ono. Jasno, i prašina i sve. Da. Ali evo, začuda interijer je u jako dobrom stanju bio. Sam je bio prljav. Ja, vidiš. I tako da evo, sad kad se to sredilo, sad osnovno mi je ostao taj killer i taj zadnji branik bih se htio staviti od RS-a jer komplet ovo sam sve badiki sam dodao, nije imala. Mm-hmm. Pragovi RS-ovi, prednji RS-ov branik, Cosworth hauba, spoilere RS-ove, sad ja imam još jedan drugi spoiler koji mi se više sviđa. Možda je Cosworth na banjem, vidjet ću. Uglavnom onako, to je sad, ne znam, felge, evo. Za felge se sad pitam kaj da radim jer kupio sam lijepo 16 za nju od Mondea onog SI. Mm-hmm. Ali onda sam kupio Mondeo za daily, sad su na njemu, sad ne znam da kupim još jedne felge ili... Sad moraš neke najti odmah i za nju. Čekaj, ona bude sad daily ili bude projekt ostala? Pa, weekend auto recimo, tako. Aha. Jer nakon što je polakira, mislim da ću ili složiti si garažu u dvorištu ili iznajmiti neku za cijelu godinu nešto. Onak, ne bih htio po zimi više voziti. Mm-hmm. Mislim da mi to i na kraju krajeva sjebalo. Dobro, sad naravno. ja sam... Soli, ovo, ono, čim je pao snijeg, ja sam sa naračo bio svigdje, samo ne doma. Kak i ja kad je to? Da, to je jedva čekaš. Mislim, na kraju krajeva to je najzabavnije. Da. Ali... Ja sam rekao, ja sam jedini koji se veseli kiši, ja imam oldtimera. Da, istina je. Ovi svi s oldtimerima bježe od kiše, ja onak navijam. Daj, počni padat. Drift lubricant. Gume su skupe. A daj mi reci, koliko je sad recimo teško bilo već najti te RS dijelove za njega i to, mislim, sad je to vjerojatno već, mislim, ne znam kak je u Fordovskom svijetu, ali pretpostavljam da je kak i svugdje sve već to pomalen, sve teže. Nemoguće. Ja sam sa tim svim body kitima, to još sam ja poprodavao toga hrpu, što mi je sad žao, ali imao sam sreće, jedan donator kaj sam našao, Sjeru, za 1,5 kuna sam je kupio
Imao je full body kit, taj RS. Ma, zakon. Ja, to je to. To je onaj dio kad ja svojoj dragoj objašnjavam, nekad neke stvari moraš kupiti jer je prilika, a ne zato jer u tom trenutku trebaš. Da, treba će kasnije. Nego baš zato jer je prilika. Jer zbog tog body kita se isplatila cijela kupnja i sve. Upravo to, u biti. Ti to skineš dole i ovo prodaš po kilama i opet... Doslovno. Pa više manje tako je bilo. Taj auto je bio dosta u lošem stanju. Ajde, motor je bio dobar. Motor je, ja mislim, kod frenda čuva ga sebi za rezervu, ako se ja ne varam. Ili ako meni ode bum, onda njega. Iskoristit će se upravo to. Ali, da, i dobre felge sam dobio isto. 14 se doduš, ali fakat su ok, onak. Te su mi za zimski set, onak. Evo, super. Stvarno se isplati tak nešto kad nađeš ono. Sad došli smo u tu fazu, čak i s tim autima koji su iz 80-ih, početka 90-ih isto, gdje onak najpametnije kupiti još jedan. Definitivno. Jer onak je počelo biti problem najti ove sitne dijelove i to sve i na kraju ti se onak više isplati za cijeli auto. Da, imao sam par donatora. Već tavan mi je cijeli onak puno dijelova, stari me zajebao, kažeš to bacit, neću nikad bacit dok to vozim. Ja da ti sad tu otvorim ostale podrumske prostorije. Ovo u kojoj ti sjediš je relativno čista, iako iza ovog panela vidiš tu da se nazire hrpe. Vidim neke instrumentabla. Dijelove instrumentabla, ovo ono, ali kad kreneš u bilo koju prostoriju, uključujući i kupaonu, neke dijelove boš naš unutra. To je tako, ali na kraju kraja taj naš hobi tjerate jednostavno da imaš još dijelove, stvarno teško već, znaš. Mi smo u biti horderi koji to opravdavaju sa kao, ne, to je hobi, mi volimo aute. U biti je samo to još jedna epizoda hordera. Možda malo, ali ne znam, korisni horder je. Znaš, stavit ćeš to možda nekad na auto. Jednom, možda. Nešto. Naravno. Ili možda bi zatrebalo za rezervu. Ili zatreba frendu koji isto brije. Ili ili to. Friend ima Scorpija i treba maglenke, a maglenke, eto. Nosi. Tak isto dok smo išli smo ti do frenda i s 2 kadeta, ne? I onda frendu ti se raskapčila prednja vilica. Dobro. To jest na kugli. Da. I iako je ona osiguravajuća matica, kako je do toga došlo, ne znamo, ali do toga je došlo. Raskapčilo se, ostali smo u defektu na autocesti. I sad ja njega pitam, imaš dizalicu? Nemam. Imaš ključ za kotač? Nemam. Naravno, kaj imaš? Nemam ništa jer znam da ti imaš. Neko idi vrit. Znači, on se vozi bez ičega jer zna da sam ja paničar i da ja imam pun gepek. Znači, ti si support car. Da, zato jer ja sam imao dosta problema s gumama. Aha. Na autocesti sam imao 2 puta situaciju da mi je guma pukla, onda ovak, znaš, i onda sam ti postao paničar za te stvari. Ja čim idem duže od par kilometara, sve ide s tobom. Ako idem dalje od Zagreba, ja već imam 2 rezervna kotača, dizalicu, krokodilku, ključ, kutiju sa latom, i to bez obzira da li idemo sa odcurenim novijim autom ili idemo mojim starim ragama. Nema, ja odmah tovarim kotače unutra i sve to i uvijek sam na to paničar. Neko misli da si drifter. Jo. No, da se ja u biti pretvaram kao da sam drifter. A u biti sam paničar za gume. Imao sam kuć na Golfu, mi je pri 110 na sat i meni puka zadnji desni kotač. Kako je to bilo? Jako lijepo iskustvo, baš... Si naučio kontrirati od jednog auta? Jako sam nempot naučio, jako brzo. Prvo me cuknulo prema ogradi levoj, ja sam bilo u levoj traki, znači cijelim putem sam se vozao onak iza kamioni i sve to je onak nikakvo tiranje, do 100 na sat i onda je bil taj kamion koji se vozao 80 i krenem ga preticati i pukne mi zadnji desni kotač. I prvo me cuklo prema jednoj ogradi i ja kontra i onda me povleklo, znači ispred tog kamiona kojeg sam pretekel, ispred njega kroz njegovu traku na onu zaustavnu i tam sam uspio nekak se zaustaviti. Ne? Baš sam sreća. Bomena. I onda sam, a taj sam auto imao tek 2 tjedna. I ja sjetim se da ja uopće nemam pojma da li imam rezervni kotač. Nikakav je. Ne bi se sjetio ovako pogledati inače. Da, inače se ne bi da, dok ti ne treba. I ja otvorim haubu i znaš inak shit, samo da je nutra. I onak dignem, dobro je nutra, probam, nije niti previše mekani. Dobro je. Dobro je, onda. Zvadim, promijenio sam taj kotač, ovi iz Formule 1 bi se postigli, koliko se je to brzo promijenilo. I otfuram se da ti bilo ispred Karlovca.
i otfuram se još do onog tifona na ulazu u Karlovac po autocesti. Kad ideš prije ulaza u autoceste, s desne strane tifon. Do tog tifona sam se uspio dopelati i tam si uzmem kavu, cigarete, izađem van i hoću popiti kavu i tu mi se tek počela ruka tresti. To ono kad se smiriš, kad skužiš kaj je bilo. I čekal da se primiri sve. I tak sam isto i jemput mi je prvi lijevi kotač. Na klijaču, na autocesti dok je bili su radovi, prelazilo se ono iz trake u traku i nisu napravili pri prelasku na te drugi asfalt, nisu napravili, neki su zub ostavili. Ja sam doletel sa ono 5-6 banke, dobro je pisalo je ograničenje 40, ja sam doletel sa 60 i kad sam pogodil taj... I kad sam pogodil taj rubnik, to je ko rubnik bilo. Kad sam pogodil to, instant mi je precvikalo gumu. I od onda sam ti ja paničar, uvijek mora biti 2 kotača, bar rezervna unutra. 2? Bar 2. Dok idem, zadnji put dok sam išao do Pule, imao sam 3 rezervna kotača. Fakat je si drifter. Čovječe. Računao sam, ako probušim jednu na putu do tam, trebam imati 1 rezervni kotač. Ako mi se probuši putem doma, trebam 2 rezervna kotača, znači. I 1 treći za svaki slučaj, ako se još koji probuši. Ali to fakat moraš ne imat sreća, ako ti se to dogodi, mislim. Ja sam baksus i šebrtlja, tako da, ja kakve sam sreće, ja bom jedan probušio dok bom mijenjal kotač. To je ko na biciklu kad mijenjaš, to bi masu puta znalo dogoditi. Dok sam mijenjao, sam se izbušio na šlampone. To ti je to, eto. Da, to je dobro, ajde. Onda dobro da imaš toliko kotača. Ali ovo kad si rekao za alat, kad smo vozili sjeru tak iz rijeke polu raskopano, ispred išao buraz i friend s njim i kaj neke smo stali malo samo odmojiti, i sjera krepa. I sada on gleda na nas, kaj vi imate neki alat, znači mu pogledali kaj? Rekao, ne. I mrdnuo sam klejmo i radila. Eto. To su najljepši hvaravi. Pa ja znam da ne krepa sjera, sam tako. No. Zanimljivo je, evo, ako neko će sjeru 2.0 si uzimati, sad ako prođeš prek neke rupe onak malo jače i auto ti stane i neće upaliti, a vergla sve, ali možeš verglat koliko hoćeš, ali neće upaliti. Pa imaš jedan prekidač imaš, kod rezervne gume iza. Ili na nekim modelima ispod volana. Zavisi o godištu. I to ti isključi pumpu goriva. Čovječe, to nisam znao. Jako zanimljivo. To je kao slučaj s udara, ako ti kao od udarca, da onda to iskoči da ti se ne zapali auto kak ti ili nešto. Čovječe, to nisam znao. Znam ovo da su ljudi ugrađivali protiv krađe, su si one nekakve ventile i zatvaranja ugrađivali, ovo je isto dobra fora. Ovo je dobra fora. Znači na sjeri, ako nećeš da ti neko ukrade auto, ne moraš ugrađivati na taj ventil, nego samo malo vritneš auto od ispod tam negdje gdje je taj gumbić i auto krepa. Bilo je fora kad mi je prvi put se to dogodilo. Rijetko je kada se dogodi, fakat moraš dobro maznuti u nešto, ja gledam, kaj je sad? Zovem frenda koji ima sjeru, ne mre sjera krepat sam tako, ovdje u gepek, ja gledam kaj imaš u gepeku, raš da ćeš popraviti auto. Krenuo bi ipak od mašine prvo od napred, recimo, ne? Da. Kam me u gepek šalješ? Kod rezervne gume, digneš rezervnu gumu, vidjet ćeš gumbić, ja njega stisni, ne? Jel radi radio, evo to. Čoveče. Ali vidiš, di bi se to sjetilo ovak, raskopa bi pol mašine prije nego taj gumbić otkrio. Doslovno, onako. Ako se ne kužiš, ako ne znaš, raskopa bi pola auta prije. A vidiš, to je recimo specifično kod tog auta, onako. Sad, drugdje to baš nisam čuo ni vidio. Ne, nisam ni ja nikad čuo za nijednoga. Nije da se igrao s puno drugih autija, kaj imao sam Protona, imao sam Swifta, to kaj nije bilo sjera. Ovo su sve bile sjere. Sjere je, evo sad Mondeo. Čoveče. Mondeo je zanimljiv auto, mogu ti reći isto. A nisam očekivao uopće da će biti. Čudno mi je, znaš da mi je onak, čudno mi je čuti riječ zanimljiv i Mondeo u istoj rečenici. Ja sam držao da su to najdosadniji auti na svijetu. Znači, kužim velik, prostran, udoban, kak ti siguran, sve to okej. Onak dijele dosadan. A meni svi ti takvi veliki, udobni, prostrani auti djeluju dosadno. Dobro, pogotovo ta neka srednja klasa, Laguna da. Mislim, dobro. Laguna 626. Znaš, napravljen je da bude family car, onako. Nije sad da buš očekivao od njega da je neka zabava ili nešto. Ali. Da. Na kraju krajeva, kako veš, kad počneš malo se provoziti brže, pa skuži da su zapravo dobar ovi složili,
sve to skupa klapa jako dobro, ili recimo ovaj 1.8, taj Zetek motor. Dobar motor. Mogu ti reći. Fakat onak. Prilično dobar auto. Nisam uopće očekivao. Evo, za daily sam ga uzeo i ok mi je ono. Znači, znali su ipak u Fordu i tate koji moraju imati obiteljski auto, se isto To. hoće A zna da se provozati i zabaviti. Općenito u Fordu dosta dobro ovdje se slažu od K, Focus, ono, i ovi stariji, stvarno ovdje se uvijek bio jako dobar na Fordu. To ne bu baš ekipa rekla nikad. Nisam niko čuo zapravo, osim ovi novinari koji testiraju, pa veli, ovo je dobar auto za voziti. Ne znam, ja pratim Mighty Car Mods. Mighty Car Mods su rekli, people with slow cars talk about handling. Istina. Tak da, eto ti sad. Sad si dobio svoje. Koliko ono ti konja imaš? Nećemo o tome, cenzura, gasi ovo sve, idemo pišati. I znači nauči si, više me ne smiješ pitati koliko imam konja. Dobro, ok. Ne bom više pitao nikad. Sad se možemo vratiti na depressed clutch. Da, može. Jo. Dobro, uglavnom. Depressed clutch. Najveće kod depressed clutcha biti ekipa ljudi koji su to brijači, kako to imamo ekipe, kakve auto imaju. Stvarno, kad gledaš, pola ekipe si ti snimao. Čekaj, biti mogli bi si i slušalice staviti da mi to čujemo kako spada. Ili evo, kad smo pričali sad prije, evo je isto, kaj ćeš ići sa trohom, sa džipovima, sa ekipom. Ovo. Da. To je super. Ima baš raznovrsnih ljudi u toj grupi. To mi je, evo recimo, da, upravo to. Od oldtimera do neki koji delaju svoje kante svaki dan, onak, nije ih briga, ili auto razvaljen, nije, svejedno im je onako, ali će ga šrafiti dalje, ali znaš, on ne izgleda baš. Ali je daily raga. Da, upravo reliable to. piece of shit, kak vele. Evo, što si gori prema auto, to je bolje prema tebi. Dobro, da ekipe koje imaju stvarno ozbiljne race carove ili neke projekte koji su stvarno zanimljivi do offroadera. Da. To mi je cool kad imamo stvarno iz svega svačega. Baš iz svih spektra praktički. Da, upravo to. Imamo i drag racera unutra, koliko znam. Racera. Ima i onaj dečko koji slaže onoga kao ono Peugeot ili kao ono ke slaže ono sve unutra s monitorima, zvučnicima, stakoplastika. Da, baš neke... Clio je to Clio na kraju. bio nekoć. Znači ja taj auto uopće nisam prepoznao kaj to je. Da, to uopće niko više ne kuži kako što izgleda, to on ima neku viziju, unutra ima 10 monitor, ko zna koliko megavata zvučnika će biti. Ono je suludo. Da, ali onak, svima velo, pa ti to ne meš voziti, on velo, ne planiramo onak, nego jednostavno da... Showcar. Ali mislim da će biti brutalno kad to složi jednog dana. To ili onaj lik, Darren. Aha, da. Nema historic race cara u Britaniji koji valjda Ferrari nije taknuo onako. No, sve mu je radio, struje, instalacije ili da je u pit stopu, da je glavni. On je isto baš je Woodren Lumen. Lumen, definitivno. One Capri, ono kad je pokaziva, kad je slagao, Isuse Bože. Ne, baš suludo. Suludo, kao on isto dela su čuda. Da. I ovi naši dečki, odstanjak sa svojim autima. Što gore, i šipraže izvuče, on će iz njega, složit će ga na novo. To je isto stvarno vražja volja i baš respekt čovjeku stvarno kaj dela. Fakat respekt. To mi je super u grupi, stvarno ljudi raznih profila koji stvarno pravi auto entuzijasti i to je neka poanta, onako da mi taj entuzijazam guramo jedan drugog da na kraju inspiriramo da složiš tu ragu do kraja koju pokušavaš složiti. Kako god si ju već zamisle. Upravo to. A na kraju kraja, znaš klopo mi je kad ljudi, dosta grupi onak veli, mišljenje o mom autu.
znaš, to mi je ko ona dječja, ona spika, lajk i mišljenje o tebi, ili tako. Potpiši mi se u spomenar. Upravo to, pa znaš, onak, tvoje auto, tvoja brija, onak, kaj ti hoćeš od toga, onak, ili tebi cool nije, možeš pitati za savjet kako nešto izvesti ili nešto. Da, kak riješiti neki problem ili kak možda najlakše doći do toga kaj si zamislio. Ali... Upravo to kužim. Ali sad onak, ako imaš nekakav nešto želiš složiti, nešto posebno da je baš tvoje, ali to je tvoje onda, to je tvoja vizija, tvoja želja. Na kraju krajeva mislim da niko ne može na to baš. Ako te zanima mišljenje drugih o tvom autu, nikad nećeš biti sretan. Da, pa na kraju može ti biti fora čut mišljenje drugih o tvom autu kad jedan put ti napraviš to kaj si zamislio napraviti, ali ako se držiš do toga kaj ljudi misle o tvom autu, zaboravi, nećeš nikad biti sretan. Definitivno. A ne boš nikad gotovo. To ne boš sikak nikad gotov. Dobro, nikakav. Jer uvijek imaš neke dodatne ideje, ali baš ono kad pogledaš, znaš ono, jer ne breš biti sretan, jer ja bi stavio neke druge felge. Da. Onda ovaj tam treći bi stavio neke treće felge. Da. Ovaj četvrti ga uopće ne bi stavio na felge, on bi ga ostavilo milion ideja i kombinacija. Da, pa svako ima svoj način, stil, želju. Mislim, na kraju krajeva to je fora kod složenog auta, da je tvoj karakter protkan u taj auto, onako, na kraju krajeva. Da, izraz tvoje individualnosti. Upravo to. Su meni, kako si ti rekao, šlampavi, ja sam šlampav, kad bi rekao, jebe kak ti auto polakiran, a jebi ga, to sam ja je. Ali je, znaš, ja sam gledali na snimanjima za Nikad ne bu gotovo, kad smo snimali i to, onak, gledaš auto i kad kroz snimanje i kroz intervju i to upoznaješ osobu, počneš kužiti zake su te neke stvari upravo na autu ovak ili onak, ili zake su baš tog stila ili to. I onda onak počneš primjećivati na vlasniku. Kako veliš, ja sam šlampov pa su i neke stvari na autu malo šlampove i to smotan sam ili neke tako. Tak isto i vidiš nekog onak, vidiš ga da je cijeli perfekcionist i vidiš da je na autu sve do perfekcije, do svakog detalja. I meni je sve to onak zanimljivo vidjeti i te profile ljudi različite i kako se to preneslo na aute. I opet mi je zanimljivo auto vidjeti u 100 verzija. A da je slušao druge, pa ne bi to bilo to. Da. Meni je trenutno, svaki dan parkiram kraj jedne Mijate. Ja moram vlasnika naći, ne znam. Ona crvena s crnim blatvorom. Da, stari moj, znači, ali tu ne staje sve. Jedan rubnjak je navaren gore, onak, navaren je. Tu je bila antena, tu je doslovno pluteni čep je u tu rupu zabijen. Ja rekao, ovo mi je najcool auto kaj sam ja vidio već u duže vrijeme. Taj auto je toki karakter. To serijala Mijata skroz restaurirana. Cool, lijepo, ali ovo mi je nekak ipak više karaktera u tom autu nego... Da, jer tebe sad nas sve zanima kak je taj čep tam došao. Da, upravo Zake to. Taj čep još uvijek tam je. Upravo to. Zake taj jedan blatobran crni, a nije crveni ko ostatak auta. I to je onak, znaš, nekak mi je draže vidjeti te aute koji su korišteni onaki, znaš, da vidiš da je... Koji nose ožiljke života. Upravo to. Onak. Na kraju krajeva se ne znam, restauracijom nekak gubiš te stvari. S restauracijom bi čak mogli bi reći da u neku ruku brišeš priču i započinješ novu od nule. Pa, upravo to, da. Mislim, kad sve dovedeš u tip-top stanje, kad sve pretreseš, sve napraviš na novo i onda možeš okrenuti kilometre na nulu i krećemo na novu priču. Bož ga negdje opet ogreba. Bud. Ali onda stvaraš ta kao nova priča, nova sjećanja. A ove recimo ragice i to sve kak sam ja sad kupio za par soma kuna i služenu astricu za nateravati se za svaki dan. Tu imaš toliko tih... Da, upravo. Ja ne znam sve te priče. Prethodni vlasnik ih zna otkud je ova ogrebotina, zake je ovo nasjedalo ovak strgano ili neke. Znaš, to su sve dio tih, kad neko ima auto 10 godina, onda to su sve sjećanja. Sve upravo su to dio priče te. Upravo to. Jel, dobro, znaš kaj, sad je opet s druge strane problem kad mi moramo staviti svoje aute. Na kraju krajeva moraš mu sad napraviti neku limariju. Mm-hmm. Jer najgore je kad bude da stvarno ili ne isplati popravak ili da to više se ne da praktički složiti. Ipak su to neke godine već na tim autima koje su dostigli, preživjeli. Da. Pa ipak zaslužuje malo da ih i posložimo. Naravno. Dobro, ne postoji neisplativ popravak. Pa dobro, to u biti ne postoji. To samo ovisi o tome koliko je tebi do tog auta stalo.
Definitivno. Ako je to tvoj auto koji si ti zacrtali, tvoj kak je meni kadet moja obsesija, znači nema kvara na tom kadetu koji je meni neisplativ, jer meni je samo cilj da on dalje se s menom vozi. Pa I definitivno. koliko kaj god potrebno se bu napravilo. Za Astru postoji hrpa neisplativih popravaka, jer čim ona bude došla u fazu u kojoj ja ne brem za jeftine pare ju složiti, ide ča. Jer mi je kadet primarni auto. Da, upravo to. I tu sad ovisi samo koliko si ti emotivno investiran u taj auto. Naravno, upravo to. Ali zato imamo te svoje projekte, a daily ti je nekako daily, uvijek je zamjenjiv, ne znam. Znaš kaj je zajeb? Kad si kupiš daily, a i taj daily ti postane zanimljiv, pa i to počneš slagati. Zato bi trebali biti, za daily bi trebalo kupiti auto koji nikad nisi htel, koji ti se uopće ne sviđa i za koji misliš da je full glup auto. Da. Onda tog auta uzmeš za daily. I onda skužiš da je on cool. I jebi ga. Jebi ga, onda stvarno. Da, i nama ljubiteljima na kraju svakom buš našo nekaj ti je zanimljivo. Da. Pa meni je jedan od najzanimljivijih autiju na kraju s najviše karaktera je Swift kaj sam imao. Isuse, s poluosovinom rasturena. Poluosovina rasturena. Auto se drma cijeli. Ne znaš, se drma gore, dole, lijevo, desno, ali cijeli se drma. Tako sam na kraju s njim do mora otišao i nazad do Zagreba. Ali, znaš, neki karakter ima auto baš onak, raspašću se, ali ne predajem se, onak, vozi i dalje, I vozi i dalje, još na kraju. Pravi ga je uzeo, složio ga je. Sad je okej. Okay, znači, još je na cesti? Da. Odlično. Živi je. Odlično. Nije se predal sve, kaj god se događalo, nije se dal. Viš ti to, odbija umrijeti. Znači, zanemarivanje je možda još najbolje kaj možeš raditi. Pa spada neka tak, da. Jer na kraju ovi koje stalno pazimo, mazimo, u sve ulažemo u njih, te na kraju uvijek neke zajebava. Uvijek. A ove ragice dnevne koje onak tiraš, ganjaš i nikad mu niš ne daš osim onoga najosnovnijega kaj treba, doslovno, taj samo ide. I ne da se. Jer zna da ne bude bolje. Ovo đubre razmaženo kojemu sve daš, taj zna da bude bolje. Ja mislim da ima sjeraoč aluminijski, lijepo killer. Mm-hmm. Zato odbija, znači kad organ nećeš primiti, tako ona odbija ove killere kaj stavljamo. Ne prihvaća transplantaciju, baš mora biti aluminijski. Da. Vidjet ću, može jednog dana kad financije da puste. Uz nek motor onak. Je sve to uvijek pitanje vremena ili financija? Ili oboje? I malo živaca. No. Ne znam kaj bom za motor još. Cosworth. Pa da, kaj. Kaj drugo? Cosworth. Šestak Cosworth mi se više sviđa zapravo. Da nije turbo, nego da je Aha, da bi išao na NE baš onak. Da. Meni je to draže me ta responsivnost, nego na kraju kraja sad hrpa konja mi nije neki cilj nikad bila, nikad neće. Dobro, poanta je opet kako ih prenosiš na cestu i koliko ih... Da. Koliko se zabavno. Neki taj balans. Ne znam. To me dosta naučilo Buras kad ja Miatu imam. 1.6 onako. Je tako zabavan auto. Onako. Ja na Miatu ne bi dodao više konja nikad. Onako. Taj auto je toliko bio, ne znam, taj spoj svega toga, handlinga i motora i mjenjača, položaj sjedenja, feeling kroz volan. Taj auto je nešto posebno. Onako. Naučite dosta cijeniti neke stvari koje na kraju kraja trčanje za konjima i nije baš uvijek odgovor. Kako bi rekli, toliko je zabavan, a u biti i dalje dopušta greške. Pa to, da. Nije toliko sulud da se odmah razbiješ s njim. Da. Još uvijek možeš pogriješiti, izvući se i to. ono kao... Upravo to. Znalo je biti situacija. A sad za sjeru. Dobro, ima ultimativni motor koji bi složio, ali je i ultimativna cijena. Ultimativni su dijelovi, sve. U biti fora je bila skuže. Neko je to možda negdje jednom nešto napravio. Ima 4.0 blok je bio Exploreru. Od tog 2.9 V6, inače ovo je 4.0 bio. I sad taj 4.0 može staviti Cosworth glave i onda recimo još ITB gore ili tak nešto. Aha. I eto, imaš. To je brutalno. Imaš sve, imaš responsivnost, imaš snagu, imaš moment. O da. I imaš dima koliko hoćeš. Da. A budem vidio možda sa mojim friendom dole. Taj Nikolom možda ne složimo daily. nešto. Baš daily ne bi bio. Mislim da to... Ali kad samo pomislim to daj zabri.
To je meni s kadetom, meni je uvijek ta potjera, taj balans. Mene uvijek vuče prema daj više i jače, daleko od toga. Da, Ali uvijek, opet je taj neki balans, znaš, do koje mjere je on, kako bi rekli, zabavan, a da je još uvijek, di prestaje ta granica, di moram početi ulagati abnormalne svote novca za male pomake, a... Istina. Ovje skočnice, da, sve se na kraju šasija, počne sve živo nadograđivati moraš jedno na drugo. Da. I na kraju kraja opet i onda često nešto i puca i odlazi i imaš neki problem koji je teško rješiv ili jako skup. I uvijek ima na kraju taj neki balans između toga, uvijek treba. Da. A meni je uvijek bilo nekak više, pa ja bi se vozio. Znači, nisam toliko bio nikad za projekt da mi stoji vječno onak da mi stoji u garaži, da ne znam što će biti ikad gotov. Pa i često sam imao prilike onda vidjeti kada završe takav auto napokon, da ga proda. Da, na kraju je toliko već zmučili sve to da ga na kraju onda proda. Da. Da se ali da ga čovjek, znaš, da ga nije na stazu izveo nešto, da kad napokon složi tog nekog monstruma, nije ga ne vozio pošteno. To se ja bojim, da mi auto ne postane da ga ne vozim. Jer mene ta vožnja me najviše veseli u cijeloj toj priči i mislim da bi prije onda uzeli još jednog kadeta i onda u njemu išli u još dublji, neki još divlji projekt sa još više konja i to, ali da mi ovaj ostane za i dalje često se ga voziti onak. To sam si ja često mislio. Nešto gdje sam stao sa narančom, možda tak nešto opet složim, ali da bude više reskar za gušt. Mm-hmm. Jer ovaj auto, krenuo sam u drugom smjeru, to sad više onak restauraciji, doslovno je treba pofarbati je dobro i panel gaps na mjestu. OEM+. Da, i stvarno više nemam kaj skoro raditi na auto. Onako. Sve je original, sve je složeno, dosta dobro. Mm-hmm. Doslovno ostalo još tih par sitnica za riješiti i bit će ok. Ali dalje mi nekako nije mi u karakteru tog auta sad baš sad neku krpu konja mu nabiti ili kavez ili nešto onako. Mislim, bilo bi zabavno daleko od toga. Pa uvijek, da. Ali mislim, ovo što kažeš, znaš, da je uporabljiv, da se možeš sjesti i voziti bez da on sad dugo stoji dok ti to složiš i na kraju krajeva, ak je rejskar, znaš, pa... Kad bi rekli da možeš unutra ženu i klinca potrpati i otići na izlet. Upravo to. To mi je nekako najveći gušt. Da. Otići na vožnju, onako. Na kraju ipak moraš gledati za kaj ga misliš koristi, koji je tebi trenutno najveća, kad razmišljaš o tom autu i kako ga boš koristil, o čemu sanjariš kako ga boš koristil. Upravo ako to. Sanjariš o tome da budeš išao se voziti sa svojom dragom i da boš del klinca iza ili da bude to izlet i da budete skupljali sjećanja s tim, da onda nema smisla da ideš stavljati kavez, hrpe konja, A ako vizija koju imaš u glavi je da se boš na stazi naterava, onda ideš u tom smjeru. Da. Čak, dobro. Da u biti često si razmišljam i sjeru. Pa završi to što sam zacrtao. Mm-hmm. A za Dailya sam si razmišljao uzeti nešto čime bi se jako volio baviti, a još nisam off-road. Kako sam trohu i dečke upoznao sa ovim Cherokijima. Mogu reći, veoma rado bi ja jednog Cherokija uzeo za... Da, one njihove avanture po blatu, ono je zakon i one njihovi... I onaj projekt, čiste put, rade stazu do... Ne znam, naši su biti stari put koji se koristio prije, 50 godina, to je skroz zaraslo, sad ga oni probijaju i usput je off-road course. Stvarno, super projekt. Odlična stvar. To zapratite i koga zanima, imate njihov kanal V8 Muscle Cars. Ja mislim V8 American Muscle Cars se kanal zove. Tako, da. U biti u Depressed Clutch grupi možete naći od Ivana Trohe postove s tim džipom i full zanimljiva spika po blatu, po šumi, s tim velikim džipovima, baš je špica. To, s time da uz to imaju muscle care, razne dečki. Da, naravno. Stvarno ima se svašta za vidjeti, definitivno, zapratite ih. Ima se što obavezno, fakat ima se kaj za vidjeti, baš dobro si rekao. Da. Kad već preporučujem nešto, vidjeti, ovi dečki iz Ogulina isto su odlični. Terror Garage. A nisam njih vidio. Baci pogled. Vidiš. Imaju svašta isto. Super, ima američke spike, ima ruski auti. Zakon, ja volim ruske aute. Ima RX-7 FC. Koji je ruski auti? Je li Volga možda u igri kakva? Mislim, Volga nije, ali Lade i
I naravno ovi naši jugići stojadini. Uglavnom, dečki baš spašavaju hrpu auti iz šiprađe i svega i uređuju ih. Viš zakon spika, baš ću pogledati. Imaju kanal svoj ili? Ima Facebook grupa, Aha. a sad mislim da ovo tek će raditi još. Aha, još razne stvari. Da. Počeo sam, mislim, prije godinu dana biti tak nešto. Sam mislio da ima da to isto pogledam. Ali dobro, budem pogledao grupu onda, pa sam on tam malo prošvrljio da bacim pogled. Zvuči u svakom slučaju zanimljivo. Čim su ruski auti, meni je već zanimljivo. Pa vidiš, ruski auti kod nas najčešće su isluženi i bačeni onake. To je bilo normalno da će ga voziti normalno. I veliki potrošači, to je bilo isto kao minus kod nas. Ali zapravo su isto for auti. Da, meni su pogotovo one stare Lade s kromom i 4 okrugla svjetla i sve, ono mi je špica i Volge su prekrasne. Pa jedna je tu, kod tebe kad sam išao. Znaš za ovo? Di? Mislim, jednu imamo Turčin. Na željezničkoj koja po tračnicama ide. Ovdje je Turčin. A to je onda neke friško. Ima kod Turčinu, ne u Marofu si to vidio vjerojatno. Ili u Marofu, znam da je bila iza zgrade bijela napuštena. Ima u Marofu, kod željezničke blizu, ima jedan mali komadić nekakvog šudranog parkinga i redovito se tam pojavljuju razni oldtimeri. Nedavno je bil Tristač, bil je jedan DTC, pa sam onda drugi put se vozili, bilo je neke druga 2 auta su bila. Ne znam, ovo je baš onak, ovo je zarasla već lagano u... Onda ne znam, onda mi je promakla, onda moraš mi zabilježiti lokaciju da idem pogledati. Ja, vidiš, to je to, kad nešto možda vidiš svaki dan ili znaš, jednostavno ti u podsvijesti nije to, kad neko novi prolazi. Više ga ne primjećuješ u biti. Da. Tako da. Ali Volge su meni baš zato jer su baš su drugčiji naspram ostalih ruskih auti i baš su onak razina iznad i fora su mi isto s tim kromom i sve i recimo da imam para možda bi jednu Volgu onak složio za cruising. A meni je Tatra ipak. Tatre su isto lepe. Tatra su lepe. Ma mislim, ja bi... Dobro, ja smo rekli. 2000 kvadrata garaže i 100 kvadrata kuća na krovu od garaže. I to je to. Da, to bi taman. Pa gledaj, i ovi pezejci su meni isto fora. Da. I one Škode stare sa mašinom iza. Isto. Sad se prodavala jedna Baby Blue, ona već iz 80-ih, već kockastija. I ono ima ono bočno otvaranje prednje haube. Da. I motor je iza. Ja uvijek znam reći, meni se moja draga smijala dok sam rekao kao, pokazao sam je taj auto i onak, na prvo je neugledan. Mislim, u biti ispada neugledan s onim s čim sam ga ja uspoređivao. Jer ja sam njoj pokazao taj auto i tu haubu fora kako se otvara i veli meni, ovo ti je Škodin odgovor na Porsche. I onda me ona gleda, usporedbi s Porscheom, kaj je to? Ali je, mislim, nije taj model, onaj model prije je bil... Moj stari je imao... Mislim, samim time kaj je to mašina je iza, pogon je iza, ja velim odgovor na Porsche, ne? Škodin. Stari mi je imao 110R. Te su prave. To mu je bio prvi auto, evo. Čekaj, to je ona koja je imala okrugla svjetla i one ozračnike sa strane na bokovima. Brutalno. Ono je cool. Čekaj, na par fotki obiteljski ovak ima, da ne znam zake nije sliko ovak posebno, valjda nije vudren ko mi, ali ima 110R. Fakat je bio zabavan auto za voziti. V takvom autu su mene vozili na hitnu kad sam si razbio glavu. Znači, bil sam klinac i susjeda ga je imala. I ja sam ti se u dnevnoj sobi sam se igral za stolom, onim niskim u dnevnoj sobi sam se igral da vozim auto. I onda sam kao bil u sudaru, zamahnuo sam s glavom i stvarno sam pogodio u ugel stola do te mjere da sam si razbio glavu i krv je tekla. Čovječe. I onda baka me pobrala, znaš, panika sin tam i susjeda imala tu Škodu 110R. Tu baš u okruglim svjetlima iza i onda smo jurili kroz grad na hitnu, mene su iza s ručnicima zamotanog držali. Ostalo mi. Ona je imala to. Zanimljivi auti su mi u biti oko zgrade kao klincu bili parkirani. Znači to je bilo u 80-ima, ali svi su auti bili 70 i 60. Znači bila je Škoda ta 110R, bila je Citroen Ami,
onaj veliki, mislim veliki. Da, za taj vrijeme da. I bil je Mercedes Repaš, onaj iz 60-ih sa onim, baš onim kako bi to nazvali, perajama onima iza, onim špicama iza i onom antenom kromiranom visokom. A Kadeta C nije bilo? Nije bilo Kadeta C, ali mi je od bake brat je vozil dosta Opela starih, tako da sam ti kao klinac proveo dosta vremena i v rekordima starima i Kadetu C. Mislim da od tu dolazi s više strana taj moj na Opel. I recimo svi Opeli stari imaju specifično isti miris. I meni je to iz djetinjstva mi ostaje još, i znam kad sam se prvi put selo, i kasnije u životu uz te stare Opele, uvijek mi je taj miris vratio, ko podsjeti me na to iz djetinjstva. Da vidiš, nisam dugo od C-Kadet sjeo, baš me zanimalo. Kad veliš, vjerojatno je isti miris kod starog gameu. Specifičan je, baš svi ti stari Opeli imaju taj neki, ko voze stare Opele zna. Da. Pretpostavljam da i ovi drugi auti imaju neke svoje mirise, ali velim, ko vozi stare Opele zna, svi stari Opeli imaju specifičan miris. Ne priča, ali zapravo ima dosta toga. Da, i to ne mislim kao da smrdi, nego baš ima taj svoj specifični stari Opelov miris. I to je baš onak mi je fora. Čak mi je žal staviti onaj Borić unutra, jer zgubim to kad sjednem u auto, onda po Boriću tome dojde miris, a ne taj miris starog Opela. Što su neke tak glupe sitnice koje u biti a meni recimo ostaju vesele me i ostaju mi u glavi. Ali kad veliš ove Škode, ova Škoda od starog, pa to nije htjela umriti. Njemu je gorila 2 puta. Pazi, jedno ti se auto zapale, ali onak fest, ne ono. Pa je uspio zgasiti sa dekicom. I onda ideš još jednom voziti. I onda mu se zapali opet. I dalje nije imao vatrogasni aparat unutra? Ne, hitili je dekicu opet. Kroz dekicu je plamen skočila. Neki frajer trčao srećom sa vatrogasnim aparatom, zgasili mu auto. I dobro, onda zadnje kaj nije mogao preživjeti, pobrao ga je tramvaj, mašina je izletila van. Pa kad je bilo grdo onak. To je baš bila grda smrt. Da, za auto, za tatu ne. Tata je preživjela. To je bitno. Ne bi pričao o tome, vjerojatno da nije. A viš, ali poslije onda samo Opele furaju. Ja, vidiš. Da. Znači, taj događaj je imao smisla. Vidiš, da. 2 požara i sudar s tramvajem su potrebni da prejdeš sa Škode na Opel. Pa kad se nije dao. Ali meni je zanimljivo kako je meni ta Sierra uvijek bila jeben auto, onak. Sam ja htio od uvijek, onak, niko u familiji nije imao. Bila je kad se ja sjećam, susjed je imao jednu. Ajde, bila je cool, onak, bilo mi fora za vijet. I bila je jedna ulici, onak malo niža. Onak, znaš kad te starci šalje do dućana, kad si mali, kad si mogu po cigarete ići. Da, i onda susjed još putem zaustavi, daj meni donesi, evo ti 20 kuna. I to je, ta Sierra je bila auto koje si od svih tih auti koje su u ulici prošel, nju si primjećivao. Da. A imao sam kaj gledati, dok sam išao do dućana, bili kod mene onaj Novus kaj stakla mijenjao. Aha. On je skupljao bilo američkih auti u svega čuda, onak. Sada bio je i Chevelle tamo i bio je hrpa ovih Blazera i onaj Suburban i Citroena je bilo hrpa. Bio je čak i XM. Aha. To je biti to kad gledaš kao klinac, znaš što mi se... Ali meni je bilo fora, šta ja sam 4-5 godina. Ja sam znao sve aute koji su to autije. Mm-hmm. Luđak, catch. To sam ja pričao, mene je deda vodio me u vrtić. Da. I onda putem sam ga ja spitavao koji je ovo auto, on mi je govorio, ja sam pamtio. I onda sam dolazio doma i onda sam baki to diktirao, ja nisam znao pisati, ali sam ja njoj izdiktirao koje sam ja te aute na dan naučil, videl, i onda je ona imala sam rukovnik i onda mi je ona morala pisati te aute, jer sam ja htio imati listu svih auti koje znam. Predobro. Znaš, nije bilo Google-a, ja sam delal svoju listu, sam delal. Da, meni su one karte s autima. I to da. Toga sam imao sve one žive. To smo i mi stalno. Ali nestalo mi je to sve. To se negdje izgubilo. To mi je tako žao. To negdje da uspijem naći. Ja mislim da negdje u kući ima još jedan špil i to sam dobil od nekoga za rođendan već sad pod starije dane, kako bi rekli. Znači prije par godina sam dobil od nekoga za rođendan kao špil tih karti. To mi je onak... Mene je to bilo tako dobro. Sve si imao ove performanse i težinu i to sve je napisano. Baš sam ga par špila, stvarno jako cool auti. Baš 80-te, početak 90-ih, onak.
Ali nekako i ostalo preferiram auto tog godišta. Ja velim auto do 98. To je moj vidiš. stav. Ja ne kupujem, znači, sebi. Cura mi vozi novi aute. Ali jasno. sebi ja ne bom kupil nikad auto proizveden poslije 98. Pa dobro, evo, ja ovdje presklač nisam stavio granicu, kao pošto smo brija za starije aute. Nisam stavio neku dobnu granicu, jer onak, ja ne znam, za neke novije aute nemaš reći da nemaju tu staru spiku još, onak. Ja ne velim u smislu da ja sad zbog toga ne poštujem nove aute ili nego čisto meni osobno, za mene, auti poslije 98. proizvedene, ja ga nem nikad kupio. Sebi. Zato jer mi jednostavno, to je neki moj glupi zabri, u biti više je vezan za Opele, da poslije 98. skoro ništa nisu pametnoga napravili. Da. Ali nekak i za sve ostale aute poslije 98. je počelo sve više te elektronike se ubicivati, sve više problema sa onim nekakvim kvarovima koji su tu, bi čak rekao, tu su radi toga da se dogode. Znači, to je kvar koji je predviđen unaprijed bil iz tvornice da se dogodi, da ti imaš kaj slagati. I svi ti nekakvi glupi kvarovi, problemi s elektronikama, kako bi rekli, svi problemi s autima u kojima sam slušao su počeli posle 98. Je istina. I samo da bude skuplje, da bude, ne znam, dvomasani zamašnjak i takve stvari. Da, kvare se jednako koji i ovi stariji, samo su kvarovi skuplji. Puno skuplji. Da. Tako da onako, to... I sad isto gledam frenda, prodali Omegu, kupili Insigniju, i Insigniju je neke trebalo slagati. Kak je i Omegu trebalo neke slagati, ali su Insigniji svi ti kvarovi slaganja bili pun kufer skuplji. Puno skuplji, vjerojatno. I tu se ja nekak sam i svi problemi koje sam slušao, samo sam slušao o tim novim autima. I ja koje sam voze novije, sam imao s njima više problema nego s ovima starijima. I nekak mi se to sve u glavi posloži. Jednog dana ja sam jednostavno nakreka. Moj stav nadalje, ne zanima me ništa je posle 908 proizvedeno i gotovo. I sad sam Astru opet 94. sam kupil. I sve te neke stare kupujem i tak je moj stav, briga me. Ne trebate se svi složiti s menom, to je činjenica i znam da je to zabri. Ali nema veze, ali je tvoja brija. Ako idemo raspravljati, ja mislim da je donekle legitimno. Do posle 98. Ima zanimljivih auta posle 98. Daleko ima i novih auta sad zanimljivih. Daleko od toga. A samo velim, meni s neke moje osobne glupe filozofije i s tim da ne volim da auti voze mene, ja volim voziti njih. Posle 98. onak. Feeling vožnje sa što novim autima, stvarno... Jednostavno, onak, kužim, puno se brže. Znaš, ekipa kad ti veli, ja te naperem ovo, da, kužim, ali onak, nije uopće do toga, ali ti mene pereš. Ti mene pereš, ali ne znaš da si me oprao. Da. Jer nisi doživio da si me oprao, nisi ni skužio. Ti si odletel i nisi ni skužio. Znaš Da. Mislim, daleko od toga. Pretpostavljam da neki od tih svih novih auta koji su delani za stazu ili koji su i sad ga ti ispela, to je sve brutala i sigurno je zakon daleko od toga. Ali osjećaj. Ali meni je osjećaj za mene kao smrtnika i među autima koje si ja kao smrtnik mogu priuštiti, jer ja si novu Supru, odnosno novi BMW, novu Supru ne bem priuštiti, pa onda ne bem niti suditi o nečem takvom. Ali ako idem gledati među ovim svim ostalim autima, ja budem rađe uzel Astru GSI nego novog Peugeota, ne znam koji je sad 308-9, koji već je. I rađe mu si uzeti 95. godište Astru GSI ili Astru 1.8 ili neke tako i sigurno sam mu više zabavio. Meni na kraju krajeva to me neki osobni stav, bez veze. A više manje moj zapravo. Taj osjećaj karaktera auta, ne znam, često se vozim Sljeme, idem na Sljeme, uzbrdo, nizbrdo. To je jednostavno, ne znam, što manje konja zapravo i da je što lakši auto, to je zabava bolja. Onak. Još ako su sve skupa zategli, utegli i osjećaj volana. Mora auto biti utegnut. Mora utegnut. Čekao sam. Čim si rekao, ako su sve utegli, odmah mi je prešlo kroz glavu. Trolanje po indeksu. Ja vidim dok stavljaš na indeks, svaki put se smijem. Je li utegnut auto? To je neki running joke. Pitao sam i za kuću jedno je utegnuta. Jesi? Treba se malo i zabavljati gdje.
To naši oglasnici, to Da, ja se znam znaš ga, tako nasmijati. znaš ga, to sam počeo se zajebavati zato kao onak, svaki taj oglas je isti, auto hvale sve na isti način i onak, stvarno po svaki auto mi je bio utegnut. Onak, Svi ja rekao, su ja utegnuti. sad kad ne napišu više da je utegnut, sad ona gledaš kaj, je li ovaj utegnut ili nije? O, mikrofon mi se pomaknuo. Tehničke poteškoće. Malo sam ga previše nategnuo. O, evo ga. Moraš ga utegnuti. Sad ga moram utegnuti. Sunce mu žarko. Se drži. A rekao mi je Vlatko da moram. Eto. A kad ga ja stalno mrljim i pomičem, jer se ja stalno gnjezdim, tak sam ko gol da. čovječe nekak, evo. I opet sad šuška stolac, ovo ono, jer se ja opet gnjezdim. Inače ako hoćeš, Dobro. sad smo na nekakvih, mislim da imamo nekakvih vuru i 20 vuru i pol. To je u redu. Ja mislim ako si za, osim ako imaš još neke baš da hoćeš ispričati. Ovo je bilo bi toga. Što se mene tiče. Za 3 dana, ali... To svi vi velite, onda ako velim ajmo onda nastaviti, onda nastaje tišina. A to je taj. A pritisak, znaš to. Da nisi mikrofon ovaj upalio, dal mi sluške, pričali bi, čuda je. Pa ja mislim da smo se lepo raspričali. Nisam, bilo je okej, ja mislim. nisi bil niš napet, nije bilo nikakvih komplikacija. Nisam previše. Dobro, bilo je tu jedan incident, ali dobro, to si naučio lekciju sad. Da, to nećemo Koja više. se pitanja ne to postavljaju. nećemo postavljati više i u redu. Ništa, onda ekipa koja sluša, pozdrav svima, hvala ke slušate. I dođite na Meet 26. Dođite na Meet 26. u Ozaj kod Viki Grila. Tako je. Učlanite se u Old School, Depressed Clutch, The Old School is Cool Car Group. Da. The Oldie School Car Group. Ja bom i dalje tak rekao, jer kad sam to vidio, meni je to bilo tak špica baš. Možda je vratimo. I to je to, ništa. Čujemo se u sljedećoj epizodi. Bože, Pozdrav.